kumsang khajasari samthum pasari voin anghun October ni som pakhat khan indiaram historya khuarel chiatna rap thak le tun thlenga hriat reng nizuita athenga khamini khan Kolkata khopui jave deu tho chu lirnging rap thak takmain asoya mi nuai thum aya tamma anthi pha Kolkata khopui zat ve veljeta in le structure omte asoi chevek bok ani mase voin sangni somni October ni som pakhata ero chutiang ang khuarel chiatna rap thak kantong lo ni in ahriata voin Sunday him takin in man thau ka baisei ani daily news and analysis DNA tia karon lamthin hi Mumbai khopuya inbun ania he news agency hi anrin tlakin unbiased news agency titea ko ani vebok thina news unfit thathinema wangin claim kan fak velok ani ji business le weon tenen po partner ani tichuan DNA hian voin chahmadar somvel khan Armenia le Azeri army te buaina chungchang anron tar langa Russia khopui Moscow rampani te ayo foreign minister te meeting an nei pui nu khan ceasefire in ka haina puan ani theita alomom hlea boruak po adai pha chhovewa mase DNA hian antarlan danin Azerbaijan army te hian in ka haina thuthlung bo chein silai anron metpuak le tan mek niin Armenia hian anpua buaina an nei chhotan le mek ani silai anron me pu hun hi nimin October ni som khan nin Armenia hian an soibok Russia president chuan Armenia namchi khrang sipaite Nagorno-Karabakh omtachu inkana topsan turin ahriatir toa Azeri army te po an mitang te chua zalena inkana titop turin ahriatir bok Armenia Defense Ministry chuan thuchua an siam hala hetianga Azerbaijan army ten silai anron me puabaka hian ethnic Armenian ho Armenia namchi khrang chen na hmuna anron luta silai an met puak ngal nin an puwa silai apua tanga minute nga vel or aliam man chawang tia inka haina hi bo chhajui zelin Nagorno-Karabakh region a hian inkana an chok chuak tharle tamai ani he inkana hian Azerbaijan sipaite hian civil mi pahni ankap hlumnin Armenia Defense Ministry hian an thuchua antar langa Azerbaijan lamchuan an side lama Karabakh mi civil mi anga inthuamte ronkalin buaina anron siama pakhat an lokap hlumnin an puang ve thungbok Armenia hian diplomatic channel in biakna an neya inrem lailok na siam ani kha Armenia chuan zomtumin ma alamek zela mase in nudona kalpuitan mek ani lain Azeri army te beina hi an tole taka wangin anni point an changle tani ti an puangbok Indrini Khan Darkar Somzet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hoin in biakna anaya hengram pani te hian mipui chen na hmuna in kana chuatir tolo turin an pom ve ton thu an puang to Nagorno-Karabakh anin chuberla hi Armenia namchi khrang chen na hmun ani bok si wangin Armenia hian civil mi te hi in phennan mangin mipui chen na hmuna in kana hi an chok chuak tan le mek ni in DNA hian antar langbok Turkish Foreign Ministry chuan thuchua an siam zui ve ngala mipui te chen na hmuna in ka haina puan chu thil thatak ania mase he inremna hian rampani te hi anding reng thaidon lo ani antia Turkey sawrkar chu Azerbaijan lama atang chunjam zeldona indona fila le dokana in biakna emo ral relna po Azeri saita adin zel tur thu apuang zui vele to bok Turkey chuan inka haina aom thaikha alom oma mase inka haina thuthlung ero kha chu rampani tan hian siam that thuai lo chuan an pani hian an zom reng theidon lowa thu top na atana manchi ani lo zia an soitel bok ani an boruak thlir hian international force chak tak manga dankir ani nuwa inrem na siampui ani lo chuan buaina hi an la nei chunjam zeldon ni in alang bok ani
heti lai hian voin chhun dar som panile minute som thum vel khan uyon chuan China in Iran ne nuclear deal siaman tummek ani ti anron tar langa Middle East a boina omreng tukjal turin Iran in nuclear ral thuam anei hi atul to niin China chuan an puang US in nasatakin adang beta kong chi hrang hrangin a hrek mek bok mase US in a hlaule adu lo ber Iran sawrkar in nuclear ral thuam anei theina tur kong dangchat turian UNO a hrek na hun po sei arot thu po kan video masalama khan karon puang to a mase Russia le China hian natakin ando dala UN Security Council member ram dangjong an ngoi veka US thuput lu hi nol angangai anitani kha tichuan tuna hian China hian Iran sawrkar ayo palaitenen meeting annei nuwa he thu hi China hian apuang zara Chinese Foreign Minister Wang Yi chuan China Tengchong City China Southwestern Middle East boina titop turin Iran nen nuclear annei dan tur chungchang hi an soidun ti apun baka political le diplomatic lama Middle East boina hi ti top ani thainan Iran nena nuclear deal nei hi US ngai dan anglo takin China chuan thilpoi mo takniin an hriat thu atar langbok Iran sawrkar hian he thu hi China in apon nu hian Middle East ama ngai thailo le US thlop tu tia apu heng Saudi Arabia Yemen le Iraq baka UAE telaka an relationship kim lok ani ngal thu apuang boka mithiam tam takten deep analysis an neina hethil hi Middle East in dona chok chuak thaitu thanglom tak ani niin an hriat thu an soi ani China hian he thu hi ni zanlam khan apuang zar niin tarlan ania anram sana zanrei lama puang niin soi ani hetiang ani wanghinge nidoni India chuan United Nations Organization reform turin natakin anormeka the statement in voin October ni som pakhat choma dar som le minute somli panga vela anron tarlan danin India Prime Minister Narendra Modi chuan UN reform turin natakin pressure asiamek thu antar langa tuna UN Security Council chu atelu tuka tilen hangayani atia hebaka hian UN Security Council member nget full power neite po tuna khovel mun hrang hranga boina thlengme ka hian anfel vek awangin UN hi reform angai atia South Africa po member ramjinga laklu thuai abei sei thu asoibok UN hi khovela remna le mipui ta na zelena in ngana ania chu UNO din chan po ania rethaile eitur nei lo ram boina kara po tranpui tu anirang thina khovela full power nei omchun anirang thin indo pui panni na atop nuwa khan UN aya trangkai hi khovela pol din alani le lawa ramhrang le ramhrang inkara boina po kan sipaite member ramten thokhomin force chaktak UN kai hruina hnuaya tirlu ani thina firfiak ho dona konga po chutiang che chuan UN force ten na tamjok hi anchingfel thina ni atibok tin the statement hian antarlan zeldanin heng zongjong hi India Prime Minister chuan tuna hian azawain afel veka engboina po khovel mun hrang hranga thleng telaka khovel veng him tur ani lain tuna chuan UN rorel na chu amu malawani atibok Cold War nu atangkhan UN hian reform angai dai toa mase tu temo control na hnuaya aom niin apu deuh bok niin antar langa the World Health Organization po China thunun na hnuaya aoma unroll thatakin an kalpui theilowa COVID-19 issue po anthil kalpui dan chu rintlak ani thin lowatia South China Sea China chona zongjong te po United Nations Convention in alo pomto United Nations Tribunal zana omlawa UN Convention on the Law of the Sea kalplata chetna ani mase henga po hian UN Security Council hian ama dan siam lekko turin o achu ngai lo bok ani tin Prime Minister Narendra Modi hian asoibok kan Prime Minister statement present hi athui tham ema da kim vek lo maila the statement hian UN hian
India Prime Minister statement hi an bengkhon hlea Prime Minister statement present hi adik zia antar lang telbok the statement chuan an soizui danin tuna hian khovel mun hrang China in buaina asiam mai ni lo indo pui pathumna chokchuak mai tura hlau thonom khop buaina mun tam taka athlenga UN Security Council hian ma alamu mal thailawa Africa ram buai hawangin tual chung buaina lian tak athleng meka mira thaitan eitur an neilawa chung zonga po chuan UN Security Council a lungrual takin engma rorel ani lo wangin UN hian ma ala tak thailawa France le US in rotna athlen ta chu dan cha zelani bok niin antarlang Africa ramthren khata tranpuina thontur chungchang France in UN aput lupo China hian veto power mangin August Thavel Khan alo dang chatto ani Iran in nuclear ral thuam an nei thailo nana shrekna UN in akal pui atop khan United States chuan August tha thokhan Iran shrekna hi po sei harot na po UN Security Council a hian US hian athlena Russia le China hian veto power mangin an dang chata member ramte an silent vekti kanrun tarlan to bokha India hian khovela ramchak palina anina angin tuna hian UN reform tur hian natakin anor chomeka Ahmadeu Khan Australia South Africa le India ten UN reform andu thu joint statement anlo ti chuak to bok ani hetila hian Taiwan laka China in ma ala chunjom zela mase Taiwan National Day nimin khan ro pui takin an mang tho India mi puiten Taiwan an thlop ani ti entirnan China envoy to India office Delia ombulmaya Taiwan National Day lompuina thule Taiwan flag in Ziana poster te antarbok first post chuan voin October ni som pakhat chomhadar som pakhat vel khan China chu in nuk dok thuai turin annora in chaldel taka China in Taiwan laka achet na po top san to turin andu ani ti an puan thu antar lang bok ani Taiwan President Tsai Ing-wen chuan China President Xi Jinping chu Taiwan ram laka achet na le malak na engkim nuk kir turin a hriat tirnon le a he thu hi Taiwan National Day nimina an manna athu soina asoi ani Beijing hian democracy in real bolnaram reng azalo zia atilang zela ati boymek ta hi democracy ram vek ania Hong Kong po democracy ram ani na thiam taka lak sakin anom to ani atia Taiwan President po hian UN Security Council laka anram chuan beiseina sang tak an nei thu apuang telbok Tsai Ing-wen hian Xi Jinping chu TL taka trongkhumin United Nations Security Council meeting a China hian miram noichia taka chetna kan nei lova ramzau tumna le miram thunun tumna kan nei lo tin asoya he athu soi hi ader nilo atak genuine change in tranna ani kan be saitat ani ati mase China hian hetiang asoi chan hi Taiwan Hong Kong line of actual controller aram claim mekte South China Sea aram claim mekte hi miram angin asoi ngai lova aram chunga achet na angvekin asoi thina chu Taiwan President hian mei nei deuh takin asoi chuak non le ani deuh ber ome line of actual control boruak alapa ngai viawa apa ngai ti hian boruak anhiamta ti na lamchu anilo anin ep ngain online ep deuh rengjoka mase line of actual control site le lama luta buaina in siam sakton nairo athlengri lo mai chau ani Z News chuan voin choma dar som le minute som thumvel khan US Secretary of State Mike Pompeo chuan India le China line of actual control northern border ringot po China People Liberation Army singrukvel anomti voin khan asoi thu han puanga Mike Pompeo hian China in helaya buaina asiamatang hian hit out ani don ti apuang bok anpet chuak nol don niom tak ani China Communist Party dangchata nor chuak turin quad group ramta chu anchak tok zia asoilang bok Beijing in coronavirus adaudan le ma alak dan po afel tok lauti asoi boka
tun thleng hian kan hrileng me ka hian China rin hlalna hi hanla nei deuh reng niin alang bok ani kan channel min hlut saktu te chunga lom thu kan soya zan hun man nuam vek ule